Kalangan kiyang kauna kachin muitong yo kalakwat yung pila. Ew kiyang kachay basarang koto pil kapakabuinan wawa kameleleme. Ew chay ramiban watong kachay limen sangwat. So iban piliw choko saya message in limen sangwat toga kachay Souleng. Toga kachay Souleng. Lepin Padahk wano lil isak limao. Lepin Padahk wano lil isak limao. Ako saya aramas pong kake kan utan panale Padahk sang ni momen mauren katitik kan. Okay, mauren katitik hands sin katitik kan sin gat kan. Sodra arail song kawit somas dekaun aproken nekitala kanarail kisin mongo ni anson karakar. Okay, ako saya physical. Ap kamu yo ngoy kak physical medweda tamara wiyata. Mokit tin palwar katidungan kin rok pana ansong karakar. Pogitan so lamlamur pangko terapan rok. Okay? Pogi kamu yo ngoy sucha rok pana karakar lamlamur jaw yata tog. Atamir irawiya seasons anso mau. So madweda meko saya ni physical chali rong singkat kan ramok mokit rakat katerap puekre rorok pana rawia megot ay may bang inda ikila ni spiritual magchay bang kila ni spiritual iyan so mawan rok panan ma pogitak chay saik mela okay chay ban lenan lang tenan hel chay ban lenan lang chay lakan mesolan chay banda maya so cho ibang uya laut sang ma ayap nok masak nile naramas okay ama ibang lenanel ibang uya war pachapach okay kareta cha anso maugidi in the spirit when anso rok pana okay anso rok pana rogodo atail chona child we rogodo atay panene rogodo bilbena chay more ang kapur lang kauno anso mauki irailakan me kinpan melari kininda. Uyayang kot Ketitik ang kauna more ko sayayang ang kamau yu kalakaban pidoy kaban papalaw ko mela. Rean so mauki season and rock pana. Come yo ngois in the spirit. Kitra ro katra more ang puralang kot atra panena yung puralang kot. Okay? Ratikitak walu. Up Rakin nekitala kanarail kisin mongo ni anson karakar. Kono patang anson kapo. Oriya arain aramas bon kake man apan wonontra. Okay? Bon kake. Asayar tami ko nung wiya. Nito na wiya Souleng. Okay? Message ay man kakela kakitray Souleng. Pon kake ngoy lelan so me pon kake iwewe kita ipan buya yasa yakupurang koten me memorize scripture mentang ya taya na wiya yet ngenen pon kake okay so ansa ngenen pon kake ngen yomo eko san ren Satan kang Kitail lalapot kang Kitail mensan sal kemasa nopo aramaste ka we Kitail ta kailong kung Kitail turin Souleng they either rock nan rotorot bichar Chakia paranak kay longki. Kapungkin ya kapungki tami kuskusiyaka kaman rock pokita pueki songka ponka ke masapueka chebang kilang po ngen kaima ngen ka na mokit pueki kauna pan tatongki chara mas mepan catalyst aras mepan kusaya yet ngoy maing tatongki niya menta ki sonjikan mepan karamba ya kawiten court te kuprong court en poitaria child rachukujuk tuaw arain aramas pong kakeman apan wonontra ya peitak yoma ya arain how long ya arain aramas pong kakeman apan wonontra yat me epan kak porda yat menan ngana child kabangkak Porda sang slumbering spirit. Takot nganen slumbering spirit. Nganen pong kake. Nganen pong sosa. Nganen namanangki. Mentaki ngen kaima. Me Satan katarong Kitail Souleng. Okay, kumailakan me apcha do da. Welcome kumaili. Yeyeu ki yang Kitail masa ng court me toka Kitail Souleng.
Ay so doga aramas man mesay kaleta Christ. Apo doga Kitail Souleng. Boki ewanan me Jesus ani kite supplement kite face. And so me got cut po isang bawat. Malawlaw. Malawlaw tun totok. Emasani rak wat mengeter tun totok malawlaw. Okay, tun totok malawlaw. Hallelujah. So magchaypan osoyer may more ya ipsapal. Osoyer ya pekaren ko. Osoyer tami ko nang ya. Aso ay plan lole. Igechel me ban rasang pita ka ako sa ya. Ya de ban porta. Ya de ban porta sampong kake. De so kauchi de masapwek. Okay, me se tempanquito, pues en katipekelekel ki ang kapanta kuprang kotan poita renaman. Kamu yung ngoy, nan sila kon morwa chakak tatok pa na. Ansa me chaban lil nan lang, chaban amanja keleb ki akatek. Amanja keleb ki at kapung tekatek panggoto murin mela. Amanja ban sapeng kauno. Pina pa sapeng. Okay, imekarte mengkakela kay Kitail ki anso mau enchailang porta pirta mangoya man me rong masa nangoy ko saya solara ilimpa kongkot solar no com fire for Jesus solara ya ima ichachani men ups chokak kejaban chokak orain porque kela pana tak posong ko san ren kauno. Okay, chaban tirin plan up such a step such a kak porque da so jangi. So drang a child. Chaban purta child da main kotras ngok ti boy. Is chokak, is chom men. Okay, hakin kapakap songo. Is chomen go to live main kot men lau makon yes chomen live. Instanemo. Ayutuk mo. Kauno men yen live. Po masa nang kotana na kapulipul. Okay, go away Bible study. We are the excuse. Mata wasang an excuse te bang yang aramas. Little time, mata excuse te bang yang ramas. Chaban kolan the spirit all the time. Chaman me ngen south iaro kan mo. Chay chuk langa pipir ko to po yan changalagis wasa. Apo pir to ningen. Okay, yan sumapan attack. Chala sayur ta chaban uya ngenen slumbering ngenen tangapar ngenen pangake ngenen excuse ngenen kapantela ngeno kayo mo iya chaban balian. Abirmen kiyon andowe. Okay? We got pan Sunday school, we are Sunday school, I been message, but okay, we are mass. Magchega, we are. Okay, masongon karapa mainen kasampal jay michelen, muidala a child excuse up. Chaban nanjam palianta excuse, but man chaban so long up through an excuse. Jamaner, machaban kasinen mongkot, tachaban in down. Tachaban kop kopor sampo. Porque aban sangachariao, well done, good and faithful. Therefore, kwalawasa kom lalapot, kisakisaw yaw yuk. Okay, abang ko sa yang child wicked. Ngay sa traman wrong wicked, ngay menan sa umaki to imen, koto kiyay papa, coach po imen wrong aban the well done, good and faithful. Okay, mabang ko sa aban peren, echaban mall. Irachigaisak, Ekin kalapunda. Ibane kismair bang smair cho. Deinak wiya more, deinak yang pachang more. Okay, excuse pon. Kusan rengen saud. Magchaiban turun excuse kaisisel. Kaisisel po uto ko ken wiya ta excuse. Ibang kipana boycott o kamal Look yang wayon ta folding hands. Folding hands to aji yesami ko nang wiya ya pitpa. Ngorway, ngorsang. Apit pap klangsang Klangsang tami ko nang wiya. Yap, ap, niyapan mamair. Samoma pan kalawedi. Rasang som prapaman. Okay, both physical. Masana, principle and masana. Ito dokong physical, spiritual. Baliwar, balingen. Okay, may bang, kikipana pa ikaw pang. Igo no yan tato kate tamoni pang. Okay, ay paniniban sa mama. May nanwing code. Igo no yan roko taramasakan ipang. Armas te kailong kini armas tentaya. Okay, it's when it's all about us. Chay panasa me chay sek. Chon me chay Chon me chay kila penny. Chon me chay kila insenekan. Pokupurang koten poita. Deny themselves and follow me. Okay, so magcheban achayel excuse ka imala yang achay sa jamang kasinan kita masa ng court
Oria chay kakamam. Chay kakamam. Okay, chay kipa na po chay ka chay men okayen buya ak chay so. Madawa I kauna ba lingalingla nan sampa pon Souleng pon rise up. Souleng pon rise up o ya rail puko. Arama suet o so tra katraba kin koko seli we are seli ligam. Oh ho masanang go tra straightforward Arama suet so mangoy son lipanet Pangakiam uya masanang coach. Ayab dirgi koko seli uya seli likam. Puksaraw ka dede ngayar maswet. Isyan ananen tang kami kom syan anen tang ya chaban pinurong irongata. Mayara masmaw te yara maswet nang puksarawi. Arama swet oso katrapa matawa. Swet there. Habil so katrapa nang wing court nang wing court machay koskosaya o koskosayan Souleng. My sweat so katrabay is chumen kingdom of God the kupurang go chen parala tami katrop kilibanet tabe durin Souleng parang kilibanet okay durin Souleng may bang ko saya tuweja gagagir kom kake kon maramen libanet ang song kapakapakan milaw chay kapakap kumas dada song kan Okay, instead of kodorinda. Hey, kaya wrong. Dami labo ya. Wegi ay Souleng, ya da Souleng. Kodong wasang kapakap kan. Milaw chay kapakap ke mas po yo. Okay, so chay Souleng kan asa libanet. Asa kapatalon. Ngayon pichiyo pilo asa kapatalon libanet abe. Okay, so chay ba nanchi yang chay moren wokiyan dami masani. Masani yara masuet. So katrapa. Get during Souleng parang kilibanet. Tuwajar libanet there, muan Souleng, kota morin Souleng la, nganen libanet, ok lang nganen libanet, nganen libanet. Ban so lamki libanet de sabol mangko taramas, so lamki libanet de so ucharan aramas. Kaitan karakter ng got moka, karakter ng saut, ye ban play wadak. Irajujuge sa kriyaw. Arama suweto so katrapa. Ika kam mo yang may Souleng. Ab may sojo wan ngen saraw yo iputi. Sojo wan roko to aramas nan weng court. Ime masano ko saya. Arama suweto so katrapa. Kin lolo kiseli. Wiya suwet likam. Okay, so kamu yung ngoy. Ikos ko sayang kitay Souleng. Kamu yung ngoy. Atra lo ki. Abang ko saya atra weng court. Gama chapi punot kintinta selia rama sabe puksaraw kasi ya me cheswet oso katrapatrail na wing court pag dama ka nong la rogo darmas keten sonogi lipanet keten sonogi kosa ya so uchare naman pues yang wat nan wing court te so sacha chapa okay irajigige saksilo reken mania ramas o wiya mokiten witing kai poren pichiyuk Nintokan arkin kosa-kosane mekot suwet nanar mata-mataw perak wiya kapal wasa koros merepan kolaya. Gaya rin sa ulang pilkumyata kapal. So iko sa yayer nanay ka school men naglarkan acha mor mimina na isa yawan isa kiwi ulil payo. Acha mor mimina luk payo isa kwalu isa tuwa. Wiya chay moren mo. Okay, tama. Ay saya ko saya kami Jesus ko dong wiya. Jesus ko toro ko saya. Ikedi ang kasalata ki yaramas. Kardam yung kakela kay kitchay Souleng. And so me chay pa nurong sili miswit. Chay pa nasa. The Christ in you. Kolose 1:27. Christ in you. Kolose. Lo kaya ang pompeyo. Christ me yeyas lalo mo yan o rey. Kitchay ipsapal. Ime answer. Karda macheba matamata was scripture chaban sola nok liban. Kachay panasa chay me ban wawi. Chay me ban wawi masanung kod re naramasakan. So mamele chay person ki mengosaya. So ucharo ba chay ban kabagap. Chay ban chama makauno yurong sabol machay motive. Ama chay mengosaya so ucharo pa chay men posa liban do ni moment spiritual. Achay bilbana sama chay ka de chay chukak pichi god. Okay, chay sa chukak pichiki ko trokot me pita child moti puegi akon. Puegi met kapal laut
pan lelong Israel kan ni Israel sasairigi ora pan mekila ora pan mekila ola loud. Okay, yo kasi ya macha more such a change ari kabal pan lelong Kitail. Okay, kabal pan lelong Kitail tupak pan lelong Kitail. Pal may such a talk ni mo ni palwar po mo ni en koto de iso to kalok mo ni palingen po ngene na ramasan no pata ni tuwang kauna apang kotto both ways ma physical the spirit de kasi yang rakoros pal macha so jo wiya mego tansa watch palingen trail palwara trail. Okay, po kita Kitail pang. So ira pa yo memen euki yang Kitail oralap lesson me cheka me wata kong Kitail wasa nan Lepin Padahk wenowa. So oralap kayo mo ni duan I meditate me ban toke kema niya cheka wata kete puk sarawi chek ale tra kodialan tama masonon tinda yang Kitail obil relate dong atay more sang ni kodiala pa. Okay, okay, yarmas kung ko saya ora kung kapachayang so maing es jaisur kung kapachayang makamu sapal nganon court pang kawit kin kami song kan me para kon tama kam kachon wata ko me chay milala so nambayo delight in art working Kitailan peren ki talk loud and so what chay mi na neu me choro me yugos ko saya yar wasang wata ko saya yang chailan porda burda wala sansin ko katitrinkan tamarawia kasali yung chailer mera hard work re the talk loud and so mau okay the talk loud and so mau magjayban nan triyang the talk loud ni palwar ni palingen okay the dog and money the dog and papa court chayban plus spiritual financial physical okay back to the chay kapag ko money po anana money tagas chudongi pang ta okay so chay kauna bang wiya sabol ma port sabol ma pali kamu yung oy wiya trapali so imang kakela kayong Kitail ma kom mangi mo compare karong papa court do it kamu yung oy anana nantriyang okay gichay koros may sapal Kitail pe karong papa court so chay pe karong papa court okay bang kun ko to full time ijaray babakot. Kasi yang ko terop kitokin sampay ko sa yayar. Ako Kitail child talking sampakan iya child mission field. Iwasa ko me child babakot. Okay, so one way or the other, child we babakot up. Ichuban inda. Oy, Israel kan chop we Israel me. Okay? Ngoy ipsapal, komu ipsapal kombano rongata. Taikak babakot lole. Kom sedian tatok ijamu opol seri raise up serikan turkimasan ng god asala kauna niya rexin seri okay ma kom yung ay wiya tapukon Souleng pukon pakapaga cheeses chaban sojo ko uwi yang sarawi palilaw tinaramas mo moit mo okay yang atram mall atrapuko yang cheeses wing quarter ang kakauna tramor yang akin nature seri Magchay koros wiya sapol machay puko chay bang wugdala ti chay bang sola complain sola lipanet limbagang court panaw dela wasa koros so ikakela kay chay Souleng delight in an artwork okay peren ki talk loud dirman ta mamayer teren li pan sakasakaw chay ral mamayer okay aniral sirikan ka chiwo more argang complain kayo complain sa trokonong pagkita kom stuya mo puko. Kom yung oy stuya tra puko. Mona trabang complain traban chok. Yaira na chay wuyakan. Kachay kan hard work nan eriyang kakarta ni chay seri. Te chay pan, te chay linda. An wamparo na puko im sarawyo. An sampatako apuko. Kachay me first teachers. Kachay me koyon chapin son kawit. Okay, naisari ka sa choka koy mo skulo Israel bao. Israel party sang kaskulin mo skulo po kita ngoy me kayon chapin Padahk. Pan example ki ansa me rekeng kachiwo ansa me rachik tolo lischeken pagiral resasata ansa me rachapta school rasa yerta so yanana pagiral mares kachiwo so irai kolay mo school iral wronger oh I know no chukak waki apo wanko sonet okay godo kachiwo unda donya bakit chukak waki ya
Bue uwang ko sanet. Ay sambata ko inta okay. Ngoy me chapenam sambatak, ngoy me kaipui yugati, ngoy me pan kadengi isko eso wato prabren pak. Okay? Tero na ramas pilkang paki ni Israel seri. Poi kita chay mimi na Amerika es cha melel. Magjael uki tamasa ng court paliatan ni chay seri karaban kowe rasyaban salongala. Okay, ragang kowe yo salongala imon schoolen. Pagda mo skula ngen south marasoto ukita court system in sambapon ngen south control okay iwe wen komyo ngoyen morki kingdom of God dagot kingdom of God pungulamong kauno kita pungulamong kauno through blood of Jesus sang ninjang Christ okay kita angem pepol o peren I kingdom of God and ma when go theater to trial nana chai simpanay na kan kay de pueki ay buko an na istorya na behave pueki ay Souleng ya sa court ipakong court na istorya na behave so ibang paki na istorya mia pak ipak mia chol amano indayang koy kasalayang am sambata ko kontangang call police mom no pagida reasa Reasa merekachiwo, rasa me puksarawi ko sa yagate, ko letisang rod. Puksarawi ko sa ya rod. Kete ko letisang panaw. Okay, makap ko purayang paki, puya nasa me mia consequence, mia imun tamara wiwiyaw. Arniyan sa merekakairta, raban lautla, merekaker ko on their own, arail bilibil. Ap komu yung ay wiyayara tapu ko. Machapan punsa sa chapu ko atrayo railim saklan anel im saklan anchel okay ni chay sirikan koyo anane kon me chay pakpag Israel po mapil paki ya pero chabang makar pora panasa me o ikapkapreyang may konang paki oyet em nang puksarawi okay karday na sirika wewe gi ya me se kamelele me pit kuprangkot o ta me samba kamelele okay So chaiban delight in art working. Kachay liyakan me mumot niyum yeremen matawa me. Oh, so try to talk. Arisultra. So la pala na try to talk. Machay sa tuya kamakamake la try to talk prior to koyo. Kamorpan ni chay sirikan. Ni me chay Bible study gi. So ang kan me chay la sa chayban pass koyo na mga chay. Koryaw likikan. Okay? So nambayaw mo. Thailand delight in artwork. So pilipil sangan tokta. Matoken ni ma iyay totoken nanumayo. Te ay totok kowe. Te ay totok kalok. Te ay totok token nanobis te landscaping abab. Ngenen tok laudo an mimere child. Karakteren court mo. Kaitek mamayer. Okay, kaitek pang. Koryaw can do adudud. Takot can do adudud. Maranda so eng. Aramaso kilangal komu kilang. Okay? Can do adudud. Jabang kilang way, irong way makauno masani. Pwede magchelan ki songan adudud. Songan tayo adudud. Nganan aramas. Ngicheche. Ngicheche. Tu ata self-motivated. Kakakping ka magdu. Kachanane called son melama kapagap kiniya po yung kailan na nay mo rin Souleng. Okay? Karusya ka maging kapagap maging call kiniya yen kapagap kinuk pagang kailan na mo rin Souleng. Kapagabo wadawat. Wiyam puko kapagabo wadawat. Worship ko at panganang kauno mebangkiwi. Okay, self-motivated kambang ben we are back for some pugan pilata luwe makom kan pirdatra mochanan peten we are kapakap imsakla mayer. Okay, porta bidoy. Okay, porta bidoy motivate ping kamakit amamongyo. Koskosaya yar machay babako traban torala apalla abantorala apalla. Armakom suchaka kamakit komuyan so what? Abantorala apalla inenana apal. Okay? Aramas me anki can do attitude. Sampayo kaya perenki porsak nampayo porsak namperyaw songan armas me banday kak. Te kauno kak. Ikak pwede kauno kak. Okay? Ikak pwede kauno kak. Ya bocho ko saya testimony ranen testimony yo. Ko yela mena na nay chala cha isa kisunan nay waleto. Apo ko saya ibanalu pagita iya sayer.
may answer chorus may ban pegi ang pegaran goat kauno kinapaliala. Okay, so cheban so chaman excuse and go to mo child when roti tame child sayar makupurang goat. Ikak pogidak kauno kak. So do the size na chai kabala suya tame go cheban kilang cheban ronga chai kauno loud sang. Okay, aman mana kapakapaki ni mensang yang mona tuya devotion a cancer. Because say yakabang kilang am coach loud sang sing canceran. Okay, kacay go dra kapakata lang o samba ko say drame ko tuyawi. So chay bang kilang loud sang sin kabal memi retry like sin. Lag to it chay bang aramas man ki can do what to do. There's a struggle lang size na kabal. There's a struggle lang mamia tra there's a tra. Okay, there's a struggle lang wasa. Okay, makak poita wasa deso karasaba. May bangola ibanda. So chomo kitin go ka ku yawi Bombay. Ekak chow yawi Fiji. Te kak chow yawi Iowa. Okay? Aramasaman me anki can do attitude. Me I can do it because God can do it. Location so chow yata megot. Location to wacho kauna kak mokit wasa koros. Wasame sotra resource, wasame sotra tipzone kateta, wasame sotra kamelele ko muwe kita mi ko songo ko saya. Ab chebanan ki attitude, chebanan ki songan nganen ngi cheche chayo wo ya wi kala ko saya. El bildo jana na chai kapakan. Okay, chebang kapakap puegi achai kin so chaledi, okay kin mol pang kot puegi res chaledi. Karabanam chaledi mi deep. Komanane so besang. Karyanam so chaledi, kom so ngi cheche. Kauno ko purgi child ngi cheche ime katki yang child Padahk and Luke is akwalu Jesus we akarasara so pokita amen wrong achai kapakaben ngi cheche what you can do what to do. Okay, I can do it or God can do it. Number 2, excellent planning doedra excellent planning ban plan isubang ko sayata o kono batabang go ikalok na Amerika ngai mameraw yawi rano. Como yo ngoy me chagan kapakapki. Okay, chabang kapakapki plan in court. Yawiya pan, tas ko non wiya, yawasa ko non chap. Iya to do, the character, do a sin katadunga, communicate, plan, retadok and so mao. Okay, rasa yawiya pan. So chaban, child Souleng, mia coal, mia oraman mortal, mia kendo, tame chaban wiya. Excellent strategy planning. Chaiban kapakapki plan me ko sang renkot kaitek me chai plan yata. Okay, plan me ko sang renkot yamo mana chaiban apaliala. Poeka kaunok niya chai kan lolo kaunok kan gatski do me got me. Tuwa epang gatski dor maraino anana Padahk na Amerika denan Micronesia. Arkijabi wiela lobot ko ina na chai kapakap apang download apang Katski the details. May kalangan kiyang popod. Okay, popod. Ira kapagpagdapo iran papakot. And so miras chupapakot ima popod of pingin salgi. Okay, may rapid socha pukonan momocho ira kapagpagda iran papakot. So olo amatamataw in straightforward. Epan aledir kodialaba. Lio pakioto muri kapachaya mabampunki yang kodialaba. Lio pakioto muri an lia maliale. MS rangarang. Pokita aban matawa episode juga kechal program to work together. Imakarata all podki all aramalial kastukakta dog. Niduan completion. Li podki li aramalial kastukakta dog. Okay, pues completion de when united, child united ni megaros. Okay, ni sex, ni malial. Okay, ni or answer koros me child united a blessing. Okay, blessing. Go dire child. Child kapukitan fellowship. Iwewe na karasayang Kristo momotso. Karasayang ololi. Irama bang popod kay de ololi. Okay? Amazing. Yamo na child. Klang way sampuk sarawiyak child yan doge. Tradition and ngan south. Nan way number ka this may influence child in Bombay. Okay, ganinda. Okay, Padahk such a limbak. Jesus is about love.
Ap kaiteki me Jesus planeta nin chapiomen. Okay, love is love according to God. Kaitek according to Yamomanaipan men kawewe limbak. Okay? So damigos ko saya also mit banget plan a mission the plan the talking good aban excellent mia mia we up chaba mer choya mia we up you me taking low logi count on download the details. Okay, excellent planning. Last year teamwork or unity. Kaporoporg me namparang ko na bata iwasame ikakilang magchild improver me yasame. That's the hands of God. Ikakamele me liman court me yawasaw. Asang silupukat como yung oyana na kalaudela. Okay, yasang siluwen ye Porsak ang nang wing coach, the porsak in the dog, the porsak and kakarata wing coach nan machailak. Palian and tanga power. Okay, can do what to do or plan, strategy, me van work. Sans luwa, Kitail Souleng, namparang kono bata, debil Souleng stilibil anana kair talale. Eucha, me mata wire me, bwegi glan leman coach, we are retail. Ye team and unity. Anana loud sangma. Up team and unity me mango saya. Team and unity. Okay? Katitungkan Israel accomplish Israel katreta song loud pogda reasa me aman kalekalebki esteban loud itipak chelap opatapat. Okay? Iwasa me irongata retail niyan so me kono patawiawi. Okay, yarmas kumpure amoy we Apuino yang amal sarawian, iyay kabagap me chayban solar, ndame, puinin sarawi me sangotroyo. Puinin Souleng pan sangotroyo, dagot Souleng. Ipsapal, kolula, wiliyakap. Okay, ipsapal, kolula, wiliyakap, puinin Souleng, puinin kolanan lang. Okay, namanangki, deswidki, aramaskin, mock them, korukin railin. Oh, dan kumpuan Souleng te daga bayang ko lang lande daga lang whatever estuya da megot. Okay, pagita makomangi omupegar ngil correspond silence nan salang omuyen. Okay, makomangi makauno egarong komui. Tama komuyen wiang ngil chorus me ban palian. Kom stjurong kom salang obon kom sangan riro we choyo. So imemang kakela kake trial chorus nan ba member ko na bata chorus me bang ko saya yet ngoy mang to tongkin ya yip sapal table ke laila na nai poson. Okay, chuko ko saya momotso. Iko ko saya Souleng me yip sapal me kauna ban to tongki answer what iklang okay. Okay, nan ko na bata me todo ro sujo ko do yesansal bata me dodo sera bengan obil putak reminan pack office iral me create video kanan YouTube aba bwegi da isosa iral me mia chame song communicate. Okay, mia chame song kapakap kiaramas kicheu puinin sarawi so iral yang okay puinin sarawi iral yang okay ministry imiko se ya kim chaiban solar un momotso bwegi da Kayo wa kalisiami Kitail, Chail sosa kauno puegi, Chailun momotso, Korea wa kamal abude kamala yala chontotok. And so what transome, okay, disciple morda, the koirda, the borda, sani the dog and kona bata, Chaika girong, more teamwork and unity. Okay, song, character me, kosana lesson me Chaika Kasukuhlsang, sin hands kan. Matawa, kasokosogan. Puele te pasampuel merakan buyata kan pokita sangni arail unity mia yarail kendo jeban chokma omang kungola loire naman arasa yarabanggola ya imekareta ongya ibilkin nankil suwet ki armasanta chaki me leaderin kono bata. Okay, sa jaba ke ngai me leaderin kono bata abukalangan kiyang code download kupro and top or ye top. Kay tengoy me leader. Kitchay korusia ma leader. Klang
Pinio makambanin dadra po email leader amau chaiban wan pano limbak pana ap chaiban saja excusing me laben me leader nasangan ministry me duedra kauna batak kaminimin icha me bangki ke chai pasang perin o kangodi okay perin kangodi bang perinin laba de ime okay. So weakness pon chay ban palian nan morin Souleng weakness pon lipanet kailok chay ban palian po ma chay ban pewed mo kano wan ngeno termamor chay ban irong at chay mo ka work pasang at chay ministry ka work pasang ap chay ban duwedra sinka chay ban wapana o pasa pasang puela ban loud okay po kita chay sang atrayo nungen Kisagis work pasang kisagis me ngen sarauban me nasungok tipotail up jay sang atrayor ningen. Hallelujah. So hence they know what to do to accomplish the rea sayer. Me may banke lekelebki chachana yora manapan loud peki ay lekelebki aban chugituk. Okay, court can kapayada unity. Unity in popot, unity in momotso, unity in panainay. Madawa momotso ka. Tirin momotso on pompe break out. Kaitek pasanen kalaudela me papasane aral mong yung pasanen kailok. Yawasa kapay mimia. Ne chaipan wadak puksarawi kapay ko di pon eupana. Kapay ko di pon limbak. Okay? So ikoso yang kecai Souleng, kecai lakan met zon wat puksarawi, chailen Kasukuhlsang sin katidrungkan, ima puksarawa de yang kecai. They set calls and work together. They set calls and work together. Okay, set goals and work together. Makaratay luka proskan, luka Catholickan, luka CMF, Christian Mission Fellowship, luka Ministry ne Friom, luka Assemblies of God. Sa paktapay bang ko sa iya, ap mekay memenyang minimin kipana. Vision, dagot vision. Kalokong pompe ni ipsabal. Isabol man, kau na pata, kaudialan ma. Kiyang pompe ipsabal. O dadok panon momotso. Okay, nan April kola kendowa len nantisan ba chay bang kalok chay bang koy ren momotso kan me openta may koto chay fellowship chay kasik kauno apan kamoredi ngene manifest aramas pan morla puegi a chay eupana iklang na weekend at kola yatang wasa demo ni bantani pomet pueging intani sapong so ni at kola ayowa sikukulan pa meeting on directorin kauna pada me yunalin o warak abra ko sana di fellowship ramenan so mau ki di at kola o fellowship pransarawyo sa pampilman ta tropor apni at lella songona ramas makauno wapanokan. Okay, come young I church and bago church in the dear at Jamaliel may we are born men, ye miss again we are men, ye jamomen men, ogich mela. Chaban sensitive, dagot sensitive, gone wasa ye tamakauno men, we are tamakauno men kaskuli young chai, but child them miss out. Okay, so ni ay klang Poconoa, what long nanimo, yasame. Just chana and me meeting ma ya Chabandar chop. Chabandar chop pogda aramas kauna bang wado kaidek me kauna ngonglar aban step aban market ija chai ki yang available de yet ngoy mind the donkania aban wado charger aban kotkido aramas menpil sa wasay kichel moni menpil apaliel suka ga rong kichel me kot ap mer panosang. Okay, imakarata ko ikininda ay pan saban law chotolak may lap kodo kela panaramasmen ako ikininda chon wasa kapchakay mo inkich me Souleng me ches liman ape madamadaw na ramasmen niyon pan ko saya amen kodo chachon komu keleb pwegi am ko saya amen kom soja welcome yaramas kom welcome kauno kinta donki aramas ime chaydip sapal ki kauno mimi lola trail
Okay, so I'm not come kelep ko sa ya. My God. Ansa me chay ban advertise mo ban wegi. Kauno ban wado aramas. Aramas me chay kakatan kiro kapcha kay kan rabang puerto po kita. Kauno to Israel mor po kauno me to ke Israel. So imen kakela kay Kitail chon to talk Yermen we are last stumbling block. Be available. Yermen we are men rodi. Tama coach men we are. Abdadra available. Okay, tuwedrak sinserio. Ansama Jesus kamonga me lima kito. Ni pontier warango tamar ko sayayang. Maing indaran puralan morail ko. Madawa Jesus ison, kadaro do ison. Kamaura ta apalia daw. May gitaben ison manaman at amaraka ready daw inaro. Maing Intaram rocher, intaram puralan. Tama Jesus masani, kumay kamong Israel. Jesus masani me so Israel trotra. Ap marakak liki me Jesus me answer. Aban wiyawi. So ime wiyawi. Okay? Asa marakola tiar sinserio tame wa 5 loaves to mom, sin mom. Riyaman. Pilawa limau. Chay wawagi. Jesus. Pwegi apulna liman Jesus. Low, up, multiply. Pilduwa chaka muyong ay chabans chunda. And so dame cha ready. Makamen welcome presence of God. Nganen court and go away rem go on panene pam bless. Git chalanana kaya da chay boson. Chay sa janane chabatabatak chalanana kilang mogadin liman court. Gay kosay boy to chalanana demonstrate power in court. Power in court pang wogidalaramas. Jai gram manamanen maulam palwarabe emau abu manaman koyo waramasanan repent kalula wuliya kaporan yang maurla. So ye prior the koyo me sabangogi we se nanamaid we kanana America. So murin life wa kom gakpil we do. Okay? And some bir vampir kauno maitan chay vampir chupana pombe revival Kitail kin wuya kabagap ke moketin court pombe yeramene charke SJ chay bang kabagap o kalangan kiyang kauno sapol mamasan kabagap ke penam more ni tunay bil kabagap ke penay more kijan Kasukuhlsang Lepin Padahk weno kodi o mang siyo court kaun labalap kalanganan komoy. Kapingi yang kamu sabon mamu masan ang kich nan marainan ranwat. Kam gatin magaki yang kich Lord wasakan makom gatin kasik Mrs. Hota Lilia yay kabagap kam gatin tiyata board. Katki yang kich nganan kamelele mangin saraw gatin katkatir lalet ap nganan komadongi tete o porsak o minimin kabagap ki ngayon sautrakan mokding ngayon saut pon api atasang nan maurin sapol mamu Souleng kan. Maing siwa coach mo saban solar un mumulso de un pali ap saban tatok work together. Masaka ki rongata makamu me uyo tatok sen nan triyang. Pakita makom gatin buya. Kalangan kiyang kamu trun tatok en kono patak koros. Koros me susu kau tita kin nen de sotamen patrong. Kapagap kiyo Lord as ngakti board. As ngakti me saban konta. O saban sokowe nan kapayen court. Makom gatin parakawar. Sa kalangan kiyang kamu sapol mamu limbak board. O korusya kan memen yang patrong. Welcome. Welcome. Momotso koros welcome. Maing siyo ako tama kom gatin kaibuyedi. Kom gatin kaibuyedi nan maurin armas korusya. Mga patar papa kamu sa kapriyang kamu yat kaping. Kasaba kalangan ng kamu count Jesus. Mawiyat count at song kamor kukulatra. Amen.